elam lithi madoda indoda mayifele emsebenzini wayo ijoni ifele emfazweni ufele umsebenzi womlungu ufele umsebenzi womlungu namadoda I blame esasidunzela saqhwaba ujuluka esisecurity egada isikolo wabaqhwaba mani abendlebeni indlebezi wasisithunga kaloku ujuluka ngoku ihlobo beseyiphila ngalo ngoku bethi njengomuntu othanda umculo nje ujuluka ebethanda umculo ebewunyusa ubeke top ngo-12 akawuva yena ubutsho kakhulu umculo ucimba nje ukhala nomali manje sithi angandawuvakala umculo awubeke top ngo-12 amaxesha zileqa o-1 ngoku abanye abantu bayaphangela ngengomso hayi yena unyusile ubeke kutop wayesengithomas kahle kahle ekhola ngobona ngoba noba upheki lapha endlini akayivimbiza hayi nansi yatsha pha funeka abone sekuqhuma lilonga akuva okuhle le moto ubudumisa imoto ujuluka ubuthi ubomba uba heyi iyawutshelwa sisitatala mfoni akayiva yena biyaduma yena uyibona nje imane ngathi iyashukuma qa athi imoto etsheli ngathi ayifuna uduma namadoda kuthi efonini iyaduma le moto thetha uba akayiva kaloku kakuhle madoda bengeva kakuhle ngendlebe engafuna uvumba kuthiwa akeva ngendlebe hayi ingxaki eserious le madoda hayi ngelinye ixesha ujuluka ubuthi ubuhamba naye by town ziyambhibhizela imoto uba ngawaswayo lo mntu endleleni akeva uyafathuza nje mtsabe kuma imoto kumugod 14 mfondini uyamqonda abnormal pho mfondini bathi umuntu othena lo nguphopho lo hayi kawucabe iyababazwa ke loo nto leyo hayi mani umuntu lona kahle kahle wehlelwa ingozi esimdala idlule entweni kale ndoda madoda kungokuyawo iplastala sezasithunzela ke ngempama bhati kamehlo hayi samkhwaba indlebe ezantshona waqhwatywa inkunzi yesidunzayo